Boris Becker bio je iskren posle prve runde Australian Opena. To je bila savršena prva runda za Novaka Đokovića. Dužina meča mu ide na ruku, kao i način na koji je igrao. Ne moramo ništa više da kažemo o njegovom servisu, bio je apsolutno svetske klase. Niste znali šta da očekujete, Novak nije igrao turnir 10 nedelja, ali sada znamo da je Novak Đoković u briljantnoj formi, rekao je legendarni Nemac. Prošle sezone je stigao do sva 4 polufinala na velikim turnirima. Bio sam veoma prijatno iznenađen njegovim nivom prošle godine, posebno na Grand Slamovima. Pobedio je sve ostale osim Sinera ili Alcaraza i nema sramote u tome jer su njih dvojica dominirali tenisom veći deo 2 godine. On ima 38 godina i to mu daje veliki izazov i inspiraciju što još uvijek može da se takmiči sa njima, kaže Becker. Ništa nije isto kao pre, naravno, sa godinama se ne oporavljate tako brzo i umarate se malo brže nego ako imate 28 godina, a Sinner i Alcaraz su mnogo mlađi. Ali ne bi me iznenadilo da Novak bude u najboljoj formi na početku turnira u Melbourneu. Mislim, osvojio je turnir 10 puta, ako postoji jedan momak koji zna kako da pobedi u Melbourneu, to je Novak Đoković, rekao je Becker.